وزارت خوندنا بلند و کلین زانستی را گهاند کد اف سالا دا کلیجن ایواریان لزانینگهن حکومی دیوه بنوه پشتی بزاون لجنا پرورده و خوندنا بلند و کلین زانستی لپرلمان کردستانه جوینا وی لجنه دگل وزارت خوندنا بلند و وزارت پرورده و بریاره دا اف سالا دا زانینگهن ایواریان لکلیجن حکومی دا وکنوه سروک لجنا پرورده و خوندنا بلند لپرلمان کردستان را گهاند وکرنا کلیجن ایواریان آریشا ورگرتنا خواندکاران دیکیم کتن پشتی مگوی خدای وزارت خوندنی بالا و مگوی خدا وزارت پرورده ابراسی آرشیت مازن درکا وزارت پرورده خوندنی بالا دانه شوان آرشیا زانکوین ایواران کلیجن ایواران نینن و خالقا گلکا سرکی بو ما هر دولاینا وزارت خوندنی بالا و لجنه پرورده خوندنی بالا ما ناف خدا ما بریار دایا کو اوی بابتی به جدی به تورگرتن و سالا بیت کلیجن ایواران بین وکرین بو ورگرتن خطابیان به پاره کی رمزی نبت بارگرانیک بو خطابی پشتی کد چند سالن در بازبویی دا جه اگر ورنگرتن وان لکلیج و پیمانگهن حریم و کردستانه به هزاران خوندکار به بج بونج خواندنه دم 2 سالانه کلیجن ایواریان هاتین داخستن و جبر ویجی ورگرتن خوندکاران زیاده تر به زحمت بویه و پیفدار وزارت خوندنا بلند و کلین زانستی را گهاند ده اف ساله دا ده کلیجن ایواریان وکنه لە کۆبنەوەکەی ئەنجومەنی وەزارەتدا بڕیار درا بە کردنەوەی خوێندنی ئێواران بۆ ساڵی خوێندنی 2015-2016 ئەوە دوای ئەوەی کە پێشتر ڕێنمایی هەبوو بۆ دەستپێکردنی خوێندنی ئێواران و پرۆسی دەستپێکردنی خوێندنی ئێواران بۆ ئەمە بەستا لە ئەم ساڵەوە خوێندنی ئێواران دەکرێتەوە و دەسڵاتیش درا بە زانکۆکان کە هەر یەکە و لەلایەن خۆیەوە دەست بکات بە پرۆسەکە بۆ ئەوی بتوانێت لە ئەم ساڵەوە ئەو خوێندکار قوتابیانەی کەوا بەنیازن لە خوێندنی ئێواران بخوێنن بتوانن لە پرۆسی خوێندن لە خوێندنی ئێواران درێژە بە خوێندن بدەن. د سال 2015 دا او خواندکارین کو پولا 12 آماده تمام کری و فرم لزانکولاین تجی کرین جبوار گرتنوان لزانینگه و پیمانگهان جماروان 56339 خواندکار و جوی جماره جی 34500 خواندکار لزانینگه و پیمانگهان هاتین ورگرتن جمارکا گلک جو خواندکاران به بجمون جو خواندنه به وکر نزانینگه هن ایواریان جی جارکا دیده بزا و خواندنه جبو پشکک جو خواندکاران زفرین تاوه ایاس عبدالله NRT هولر